It has nothing to do with okra. Okra be a mekuno. It has nothing to do with BBL. Oh, why not catch up with my BBL? What share me face to face that? What share me with that? I be using my body nenye BBL body. I don't know how you people see me. Na sama tu obi no. Afei na mano aye de din. Efya dragon ayale obi wu ano no eni ni agye papa eni owu a ye duane ne beson ye owu a ye sika beson ye we evil. And as if say I don't even know you people. I know you people. Enye na mi be humo. Enye na mi be humo say mu ye evil. Minim dada. And don't come here and teach me sense. Who name me Sanche? Me don't remember. My name was me yare. My because me yare into me. Why you mobile to the stand say? Actually, me answer no. Don't ever feel say me yare into no. I feel what be who answer change me. And I say me who be your mobile my way papa change me. No. Ebi ana de me come. Ebi ana won yare be. Ebi me. Maybe ana yare na ma yare ye wo na yare ya ke bia sika ma se nka wunya se sika na bia nka wo don't feel say me yare ti me ho aye mobile ma wo be hunya nsa chen me no afi na wo be che me se me nko sesa me din no den na ye wo me din no den na ye wo me din no how is my name affecting you and I go and give your life to Christ? Are you better than me? Are you better than me? I said me better for my mortality so because I'm sick. Me na me first person na my yare. Say me be who cry, me na me first person na me be who. Inti na me mesre uskan. Me mesre uskan so da. Say you say inti no. Me hu be ye mobile mama better for mama ama wa betia me so dia ene say wanya. Ebi mpo nsi. Wa wo hwe me no wabusuani bi an wo pen wabusuani bi wo pen I said Efya ye mobo me nya mobo da yare na me yare ba wo hwe me a de ye me no de ye me a metimi atena se me no kate won sta ya matena bi sisi ye me ya first na se me ba live a mo hu de we ya na metena bi sisi ye me ya pa ba no ni just me be ye me ho mobo ana no ni just say uko boshile uko hwe pa da go ho because ye Efya yare I mean a bit to amoka ba ko moa me chance me won beto me na me won to me a me ne mo wo app yi so me won so a fine nye ha na me be so me so awie da na obi yare na nipa na be kasa me yare na fe na ayere wo ho na wakoye BBL let na go and give your life to Christ. Who don't want me nyame ade na so nyare obi nim de wo ye wo suma se makoku nipa okra na me kun no eye wo de na bibe wia okra na me kun na okra na oye wabusuani okra na me kun no na ye no nti wani agye se ma yare nti na eye revenge na eye payback no okra no oye wabusuani ana no ko nsuo ma wo abaifo I am said Efya ye mobo any Efya dragon wa yale obi wu ani moa mboa yarefo a men say na adru sa wo mboa yarefo a men say na adru me mesre uskada say no na wo twen dia eni ebi nsida se nyankopon te ase ebi nsida
sɛ me ho bɛkyere me ama be bisa uska ebi nsi da sɛ me hia ska mpo a me nim krofo mbetimi ama biska a omonwen ho mpo da opon niema bebrebe a mo ye nyina keka nsɛm ye de mo ye still na nkofo sɛ nim ska now still na nkofo sɛ nim ska so which means to say enye obi a na timing enye obi a na wish me bad and at least I'm glad say ye nipa kare kwa na do me a eye I don't want to catch us and be fake. Be for fake love and yes, fake love. Me find ye. Any be a microphobia show me love. Microphobia show me love, and I'm glad. Yesu kra onyankofo momukun Yesu boni be no ye. Wanya hwe Yesu onyankofo momukun na enye me Efya. Se nipa dodo kra nipa dodo nyina do wadue I don't expect say we are simu nipa nyina no me ade me ye hwan then am I am Ghana for anti na se obi a pema asama na se obi a do me banye sa afia me yare na amaka se me yare ni ntina ha ehonum na wo ba be if you don't like me fine on pema asama eye because e bia na me so me mpe wa asam the way you feel about me maybe I'm a time or crashing the way our time and but you don't need to make it obvious. Do you have to prove it? Is it necessary for you to prove to me so what timing and who many here now yeah they know when you're there yes you to me who microphobia no mo ho ye shi said you mutimi hu ya ye nya mo hwe na mo tan ye no saa na yenso ye hu hu a mo ho ye shi ankasa Benyes say afi na me beba odi ya na me beba comment section abe prove ya cho say me tan wa na wo hu ye mehi and thank God so mo mudi matem nyina so bi ani ho a wabobra mo so ni mo wi ya na ebo mo no Jackie apia on jai na japade wo ho embedi matem Jackie apia on time nje hwe because wabobra chen me mo so ni mo wi ya na ebo mo no me who so be our bobra abedi matem da obi di watem akoni pan page na ko hwe camera quality odi di watem out mus no wonder mo ayo say the Efya yare ntine ho aye mobo ye bohire na Efya yare o mabesruska me yale ye mabeka cho say mabiskan ko hospital umpe masa me so me mpe wasem don't come and teach me enya wa just wo be kire me nyansa unim nyansa nche me yare ntin unim nyansa che me because me yare ntin all of a sudden what be hu nyansa che me so you be kire me nyansa ultimate na ofie kire de ye me wo me fie me yare ultimate fie na wo kire me de ye ha me sama koye bi real eji abede na makoye masa insulta punch nani a woje wo mabere mo ede yin ena kosre boni fache na makunipa mna mkun Yesu ana ya santo mna mkun no adai me na mo da na menim da enye se me yare yanka menim da se me kwa ma ye bibia menim da me yanka ma nyare yanka menim se ma ye bibia ena me makwa akodum to adru abrekwa ma ye videos be ye 3 se 3 or se 4 a me kasafa eto adru ho se enye e was side effects eye den na me kwa akodum na se even if me num to adru kwa anye bia no ma ye video a me ka kire nkrofo se memo mo num adru no na be ha omo
Nti say if me fetch rekwa na me kono maduro ni wi na mba na mbeka che say onu adofo men no maduro na wonno ma ebe hawo nipa say no me deserve say me wo free wi ase ana me deserve say me wo free wi ase Pema asama no problem. But you don't need to prove to me. Say pema asama who here say don't make it obvious. Say oh I mean pema asama person mama who say yeah what timing. Uni me way. Me busa also say ka dia ba ko pe a me dia ye wanti a pema asama na me mpa wachowa unya bibi anka. Unya bibi ka kra o kasa wi a wa be say de o ka na ye nkwase asam because de o be ka na ya de a me dia ye me ho nya de a me dia ye o yale on. Sister ya me mabo me bra no etimi how e ma wo hye se me wo fi wi ase ya me na betuatua mo kama akoma mo be bre a che me mo be I'm talking out of pain mo be bre a che me Mami bi yes e friend no oh me we fi ni din but na say mami panyimu a edwene wo wutirim ena wo ye bibia now dey beto social media you are living your life say me birthday a nkrofo be che ma de a me beda o mo ase keke kra no it's a problem me ana me be ya me birthday me ana me post video say wo a wo be che ma de bia no me ye free advert amount na me wo ho na say obi start business na nipa na ye cake a bre me na say ma ba na me the cake na be che say oh mo ko follow nipa so me si ma me wa che me cake no metimi ato ama na bro so but the nipa na ya ma me no eye me fe enti mo ko follow no na e bia mo patronize it na ma me panyimu adwene wo utiri you have a problem with that style mo tiny nipa na ya na nyansa bia anim na ne me a me sorry ade bia me di me le mu mponi ene mo a mo sorry a mo attack nkrofo obi tini ba bia na mo di nipa na tem ene mo hwe mo ho ye pa o me because me shada na adaje hwehwe me page mu etna ase calculate say style ben na ya me living my life for social media me kai say me ko hu spiritual father bi papa ne ka chem say eni wo me ho too much na me busa ne say inti me yare no bibi wo mo so eno de on kan kire me so busa me say den na me ya eni wo me ho sa na me so me menya hwe me wo social media keke ono kwa ne wanwa me shada dwene ho say eya me di nkrofo adamana I say me attacking nkrofo for no reason and me shada dwene ho akọ me page wo kọ say style be na ya me bo me bra e wo social media ma hu ade ba kumpa metimi akasa ade we de na nke ni se me de ni pa so mesi de bia me di me lem obi kran say me di nkrofo atem wo me comment section say wa ba me comment section na wa be di matem na me di ubia eno ntimi hu ana me a me comment section na wa be di matem na me di ubi ntimi hu awu na wo na wo be di matem na de na wo de hu because wo na wo start yes I can say me comment section no one can say wo comment section and sana metimi adi watam wo be comment section which means say wo na wa start ade na wo de hu ya me betuatua mo ka ba ko mo be bra chan me mo be bre de o wish ma me bia be bo ho nta de mawo me de mawo 10 times mo be bra chan me emmoa me tu obi nchan a me ko school ana me tu obi nchan a me ko school ade na mutirimu eden sa ade na adwempone ahye mutirimu masa mo wi ana ma sorry na ma shekabane street na ma botai aye musiu ti se funu na ma kotene sorry dem hiri baba erade nyame emmoa o ka se ye kan nyame som de se wa sha tare sunday akotena sorry dem mo ana nyame som de se wa join afa hour 12 o'clock na wo ye share the link o ka se do ni nyame som awudifo mmoa na mi wu ante den mi wu ana ayeden munsum ho na me masu awie
1 year yare 1 year o ka say asam keto me masu awie nti monsu mo ho at least mahu de betimi akume na wonim de bekum Mr. Mankwa me ofase wo say ni sika bane de awie ni project no eso de bia me ofase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap sending kan no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne say won ko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka a kire tabi minyanwie esan say tap send at the good news aba tap send the gina ne customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so we customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie ene se te say yusu momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na hiem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no